Okay, intay di ba sa pagkasalitaan ni Marisa? Sa gudahin nga ti surat, di pagkasalitaan ni Marisa nga napolwan, ti nurse. Dear Manong Nemi. Awan nga tan ti umasping iti kinaragsak mi kinileyo iti daydi nga aldaw Manong Nemi. Nga kaaldawan ti kalay sami. Nabayagan ti relasyon mi. Tagbasbasa nga pala idi Manong Nemi ti college. Idi nagamam mo kami. Nagsabali lang ti kurso mi. Accountancy kanyak. Idinto tanileyo Manong Nemi ket engineering. Imuno na isuna. Sud ka po na nga naggraduar kami nga naggadan. Yeah? Engineering di kurso na. Iti 5 years course kat 4 years course met kanyak. Ngem, gabotay mo na nga nag first year. Iti may nga tawen, iso nga, iti agraduar kon iti college, isumaten ti panagraduar ni Leo. Agpadpata kami met Manong Nemi nga nakarwar, iti panag-take me iti board, agpadpada kami nga board passer. Nananaya kon Manong Nemi nga CPA, stawten na naimuten ni Leo ka civil engineer isuna. Nagtrabaho kam nga ron ngagpadpada. Nagtrabaho kami di bangko, nagtrabaho ti bangko, nagtrabaho met Manong Nemi ni Leo iti may nga kumpanya. Nagurnong kami. Ket gapota da ornong min manong. At apayan bukod mi nga balay. Iso nga naikadang meten ti panagkalay sami. Wen, nga ito day di nga aldaw, Manong Nemi, yes I do, yes I do, yes I do. Aking gamanong nalpasan ti seremonya, may you now kiss the bride. Kuna ni Father, ket binisito na kon ni Leo Manong Nemi numampay saan pala hala nga dayet at umuna nga panangimaldip na digiti bibig na iti bibig ko. Ta mapaspasamak bet no ka idin tingkam panagin narakop. Ngem, saan ko pa yung intid ken kuwan at kinabirhen ko manong. Nsuot na kanyak ti wedding ring kastamatan kanyak kinsuot ko mat ken kuwan at wedding ring na. Paset data Manong Nemi iti panagkin narimi. Paset data iti seremonya ti kalay sabi. Nga iti panagkarimi manong. Anilaing batay iti mabalin nga mamagsina kada kami. Seremonya, reception, aging ka Manong Nemi nga dimtengen ti first night mi iti asawa. Hanggar nervyusak manong. Namampay, kurang nalaingan ti panangitid ko ti bagik ken kuana kasat araramidan mi. Ngem ito dahito nga rabii Manong Nemi na ikadengan. Nga itid kon ken kuana ti amin-amin ko. Ti Leo ket guwapo Manong Nemi macho napintasak met isong agbagay kami. Ni Leo Manong Nemi amuna matbesit ti minom ngem jakpay napuutan nga nabartay. Ken saan agsigsigarilyo. So nga very neat, nagbanglot isang aon naman. Nakasmet ti kinabanglot isang aon. Adda kami ni tirabaho ti kama, agpadpada kami nga kaslakay pasngay nga maladagan. Simngaw di kiti asog ka na reng-eng, siyempre. Diak maliklikan ti agareng-eng. No idigusan na kadagiti agkakabarang ageng. Aging gana tong palin manong. Iti panang pisang nan ti talon ti langit. Iti panang burak nan ti kristal asinalmat metak iti adu nga panahon. Iti panang gunod na amin-aminin ti amin-amin ko. Ti panang ipaay ko ti amin ko ken ti panang ipaay naman ti amin-amin. Kas agasawa manong. Adlan kalintagan min nga kanay. Kaya ti purpose mi panagkanaig mi, anak, tapno ako na nga pamilya. Awan na tama ti sarday Manong Nemi, dagiti karikan sa patat itong kalmay sa siksikan tulaing ti babae ti biyak ko, Marisa. Siksikan tulaing. Sabi ko malayo,
Sapay ko ma. Saan ko tumatultuladan na kinila dumalita nga lalaki. Adala nga ro din asawa da. At pala sa bali nga babae ti bihan da. Sapay ko malayo. Sapay ko ma. Agsasarunumat nga sapay ko ma. Manong naimikat no agkariak met. Sapay ko ma. Dahil tamat iti saruno ni Leo. Nagdanakam nga ro din ang kasagasawa. Manong naimi. Dito'y kami balay nga agruwat nga mapanagtrabaho. Sagay sa kami payentikot sa man. Makabulan, 2 bulan, 3 nga bulan, aging ka iti 6 nga bulan. O, ampay? Tiyan na. Ti ororayan ta. Awampay. Awalaing mo eh. Bigyan ta tumalita, maminsan lang. Makaala asibod si babae. Siyak tiyan na nga ta. Unas ka. Karagpadpada tamat nga aggadan. Aggadan tamat nga agsabsabat matirik nata, di ba? Wen, diyada mo sabat ta. Yung jipiduanan, umuno na akon. Maud-udi kan. Jipitlo na, ad-adan nga maud-udi ka. Yung tinapatid ka diyo muna eh. Agsabat tamat. Ala, barbarang no danton. Agro-ore ka lang. Orayan ta lang. Nga dumting pa nagpitik ti dagpitik iti saklo. Siyempre, manong naimi, mapagkamot sumarong ka, nagkaraganak kang kuwana. Musta kayo? Awag ka di pa'y. Yakumpay mo ma. Agad lalaib nga ngamin, lalaib nga ngamin na. Salutsudan kanyak noon niya di teknik, tapos niya kasi tagad tagos mga masikukan ti asawa. Kastamat dumapang kami iti yan da papa, kini mama nga naganak kanya. Dadya ti salutsudan da. Awag gali ba Awampay pa, ma. Pagkata nga di kita tumad tagat, maminsan lang nga dan. At dita di kita sant kumarumbeng, agsikog. Awampay, dapay nagkasar, magsikog da. Hindi kayo nagkasar, sabi nga, di agsikog. Dumting tulat na papa. Hindi kayo gumanat, agtutor kayo. Ngam dimtengen manong name iti 1-year anniversary mi ngam awampay, kaskas ding awampay. Siyempre, kabut first wedding anniversary mi, nag-date kami. Napangkam sa Jitagaytay man. Iti hotel, barbareng nito yan, ti pakaramidan na. Manipod din nag-asawa ta. Di talayang saan sa Jabalay, tinagkanaigan ta, di ba? Sabi ko mangarap. Sabi ko man. Dapat di gundaway manong nemi kasukal na kunana. Iti pa'y unagtiban yung manong nemi nga ramidan. No bakasyon manong nemi iti salas pa'y. At awa matkadkadwa mi, dududwa kami. No bakasyon iti pa'y kusina man. Ngayon kaskas ding awan manong. Irin to tadandrin dungatawan min ngagdanden. Sa bagay, manong nimi, saan nga dahito iti problema mi? No, napapaod nga tapay ti kaawan ti anak mi akit. Dahito nga talang tinakila problema. Katsakbay, manong nimi, nga naka-schedule ti pami pa nagpa-check up, nagpadpada. Napasamak, manong nimi, di jak pulus, di namnama mapasamak. Imbag tadakam nga agpadpada dito'y balay, manong nemi ti bakasyon. Idag paarayatak. Leo? Leo? Ayaw mo. Arayatan na. Leo, timarukong ko. Maulawak. Tinaudi nga na puutak manong nemi ket ti panang sarapa ni Leo kanyak. Iti pa nakatulid ko. Idagsublin ti puot ko manong. Jak, mauti. Ti bagi.
may kutik labasit, ti ulok. Ngem dagiti sakak, jak makuti. Pati dagiti imak, jak makuti. Ken, ah, sa anak nga makapagsao. Tila nga da, ti panunod ko, ti amok. Ni Leo, manong nemi. Ti ada, iti sikigak, nga slamat maturog, nga nakatugaw. Nadakit ti ospital. Nang kumanong nemi na nagtimakan ni Leo. Marisa, Marisa, inig ka man na ti duwa nga yung imak, ngamjak marik na ti bara ti ima na. Kaslawang biyag, ti bagik, nga makit kita kisuna. Kahit ko tagbalikas, ngam, jak maibalikas di kayat ko. Ngam ti panunot ko, amok no anyat mapaspasamak. Marisa, Marisa, mabiglang tayo bak ti doktor, ay bak ti nurse. Manong nemi, talaga nga tsak makuti, ti baki, tilang ulo, ti maitalyaw ko, ti laing matak, ti kuti nga mulagat ka nagkidam. Uray la doa ka swero, manong nemi, tinakabitin, nga magsuswero kanya. Ken, naka-oksigenak, manong nemi. Madamdama pa manong nemi, imuno na nga nakitak ti maysa nga napintas nga nurse. Tsaka mo na ana di kinot kutina. Tsaka mo no anya di ilis-listana. Aging ka nagtimag. Thank you. Agyaman ta kinapod Diyos ta. Nakaringan. Mister. Leo tinagan ko. Nurse. Leo. Siya ko ni Ella. Siya ti naka-duty yung mga sikaso iti asawam. Tinapintas ka asawam. Isa na lang ta kastimatin kasasal na. Nurse, Ella tinakan ko. Ella, kaanon to nga? Makunti ti asawak ti bagina. Kaanon to nga makapagsao? Kaanon to nga agsubli ti makasumbat ti tetang, Leo. Awan ti kang rulaan nga ti pagkidaway tulong. Nusangan ni Apo Diyos. May pagpagat dagiti nabibigsa nga agas. Kaslaita naka-schedule nga ma-injeksyon ni Suna para iti panakapaimbag na. Kasunod kabayag na. Tsaka mo. Depende no amo ti pasyente nga tulungan ti bagina. Ngem nurse, Ella, kasano nga tulungan na ti bagina ket di na makuti. Dagiti sakama, ima na. Di na makuti ti bagina. Imbag ta makuti na pa iti ulo na. Makuti na ti mata na, mulagat agkidam. Maitalyaw na ti ropa na. Isungar nga pagyamanan tayo. Taadda paset nga makuti na. Adda paset ti bagina makuti na. Imsa nga mo po kaon tinamnama, Leo. Ulitek, nagkamang ti kinapo Diyos. Isulang ti makaispal. Ken maang pasubli iti biyag. Mang pasubli ti normal nakasasad ti asawam. Kasano nga roden no, agtultuloy akastoy. Nagtultuloy akastoy.
Kastoy na. No sanan nga, agsamay na kiti agas nga may pangat kang kuana. Kastoy na. Kasla, si bibiyag na natayin. Kaya, kaya't nga pukap ko ti asawa. Iba't patag ko ni Marisa. Iba't patag ko ti asawa. Manong nemi ti dayta nga inaramid ni Leo aba nagsangit. Nakitak manong nemi iti panangisadag ti nurse ti dakulap na iti abaga ti asawa. Sana pinisil-pasil. Ti makadakas manong. Napaarakop ni Leo ken kuan. Leo. Jak baklon nga mapukaw ko ti asawa. Jak baklon nga mapukaw ko ti babayeng hipadpatid ko. Manong nemi kinitak no anyat reaksyon ti nurse iti panangarako ni Leo ken kuana. Madlaw ko man. Ang magustuhan ti nurse dahil ang arakop ni Leo. Sa balit si miplot iti panunot ko. Dagiti ayop. Dagiti. Nasken kading iramang ko, ti asawa. Saan kading atay tulang nga nurse, tada urge na. Na magustuhan na dahil ang arakop ti asawa. Di na nga taam mo. Nga makikita kada dapat riknak no mapajak mo ko ti bagi. Kat ilaing ulok ti makuti ti bukal dagiti mata. Aging karinok ata na ni Leo ti nurse man. Pasensya kan. Ela. Isoy. Mawatak tirik nam Leo. Ipat patig mo ti asawam. Ket ti mo kayat nga matay sunan. Kasta nga tamat ti marikrik na ni Marisa. Marisa tagat asawam. Di na kayat nga matay suna. Tapno sa mo nga mapukaw. Nabibit kay pangangasawa. Manong neminig kanan ti nurse. Ti imak nga medyo yung pangato na. Awan trik na. Nga makitkita. Iniggaman na ti wedding ring mang. Ada iti ramay ko. Talaga nga dala ti wedding ring kanya. Uri siya. Nagasuot lang tamat ti wedding ring kanya. Sana matlaing baba ng name ti imak na saan kung makita pa'y ti imak. Awan pulos triknak. Awan ti mariknak. Manong atawan yun? Dinamag ti nurse. 2 years minton. Ito na mga bulan. Manong matentanak yun. Awan pa'y. Datapay ti may isang problema may ti asawa. Saan kami pa nga nadaan ti anak? Sakit mapukaw ko isuna. Marisa, ninakpanawan, I love you. Ararakupan nagdasawak manong naming ang sangko nga marik na. Ngayang mangig ko. Iti saning lot, kaya di pa nang ipaghanat I love you. I love you too. Kunak kumamat. Ngam saan kumat amangig ti balikas ko. Tadyak makabalikas mano. Tsaka nga mabukaw ka, Risa. Uri magastos amin ngornong ta. Uri makautang hagkanyado nga parta basta biyag ka. Kamu taga sa bulan ka.
Nakitakbet manen manong name iti panangigam ti nurse, iti panangiparabaw na iti bukot ni Leo ti dakulak. San aprusan, akas lamas masahyan. Nga makitaglatay ti rupa na manong name ti urge na. Ti ayop na nurse. Kasla kayat na nga agawin kanyak ni Leo. At siyempre, gwapo ti asawa. Kaya muna nga may isang engineer. Kaya nabintas ti trabaho na. Kaya dito nga nurse, aumpeng at boyfriend na. Aumpeng at asawa na. Kasla one day off dito nga nurse manong name ita isumat banen. Kumusta? Marisa? Kasasarita natin nurse. Awam mat ti may bagak. Tadyak mat makapagbalikas. Malaing anak laing na kunakla tinakam ko. Malaing anak laing makitam tong patungpahin ka. Oh, abe kasla makaunget ka. Dinamat ti nurse. Kunak mo ta. Hagagong unget. Ada ka di nasken nga kaunget mo? Sika, kunak ko. Di mo gandin nga gawin ti asawak. Ayop ka nga nurse. Ella. Yes, Leo. Awan day off mo? Or day off ko. Kahit ko lang tag-duty. Tapay. Naayatak kaming kadikiti pasyente. Magustuhan dagdag ni pasyente. Ken, sala nga pasyente di manggustuhan niya. Raman di kita agbambantay ti pasyente. Nga, magusto mat ida. Ti ayop nga nurse ka talaga. Da kahit asawang ti bagbaghanay ti asawak. Iti talyawak mat manong name ni Leo imisem. At damat kahit asawan di isem na. Leo. Kahit mo asawan, Ella? Saala nga di pasyente ti mang gusto ken ka? Sikapit ti mang gusto ka dakwada? Nga pati agbambante ket mo gusto am? Naro na ken ka? Ti ayop nga nurse nga talaga. Isupayan ti mga ipadlaw nga na gusto na ti asawak. Dahil sakit ka ungat ti asawak. Marisa, sweetheart, sa mo pilitan mo talaga ti mo kaya, ha? Sa mo pilitan. Nasumublat mo't manong name da papa o ni mama nga umayagbantay. Ikarigata man na. Tulungan ti bagim. Manual daw mo dito yan. Almost a week. Magkasuti ka sa sahat mo. Kung ati doktor, o nurse, imbag tadapuot mo. Tanawang puot mo, ako nangakomotos. Nakal tinamnama manag. Saan ka mapukawan tinamnama? Mama, kunak ko man. Sa dinutayan ni Leo. Ken sa dinutayan ti nurse, nawang pulos ti day off na. Hagkursunada ki ni Leo, mama. Kaya't nangaagawin ti asawak, mama. Manong Nemi, nagrigat ti kasasaan ko. Kasla may san nga natay. Kasla kararok laeng iti makikam-communicate. Uno kararok laeng iti makangkang kadagiti timat. Kasla kararok laeng manong Nemi iti makakita kadagiti mapaspasama. Apay akas to iti nagbalin. Anya ti sakit ko.
na atake ak, na stroke ak, aw mo tinagbaling nga sintuman o anyaman ti sakit ko. Kinon ko na kasi sa lutsud iti panunot ko man. Tilang panunot ko iti mangibagbaga, kadig iti kayat ko nga ibaga, nga haan nga maibaga, nga saan nga sumngaw, kadig iti bibig ko man. Naging ka, manang nemi, nga ti manin nurse, ti adda, ti nurse, ngagnaga ni ti El. Nga ni manin leyo, manang nemi, ti adda nga mang pambantay kaniya. Kaanong tumata? Saan nga mo, Leo, nuntun ka ano? Ni Apo Diyos lang di makaikad din. Leo, agyaman ak. Iti palang pagustom kanya. Hana? Adan mo mas pasamak ka na ko, ada? And I miss you again. Mabaling ka di. Ngayon tayo dati. Iti dati. Come on, Leo. Iditalyawan nak manong name ni Leo. Diyan muna kat Jack mangagida. Tanakakademak. Bagi sumat ka nagkademak. Nga nangyas ka. Diyos ko. Iti panunod ko kunak kuma. Tadyak mangis nga. Liputan akong dasawa. Nagbaligin nga ng sulisog. Nagbaligin dahito nga nurse ka ng sulisog dasawa. At dahil mamaspasamak ka na ko. Hindi agmulagatak manong nemi awanin di kiti duwa. Nga iti imagination ko manong nemi madaman ti bembang. Madaman ti panakpak no sa dinuman apaset ti hospital iti ayanda. Lagi ti ayo. Lagi ti ayo. Kalpasan ti dandani may nga oras man. Nagsublin ti asawa. Madama na pa'y lapumpunasan ti lagat mo. Tasaan siguro nga naka-aircon ti nagbembangan da. Mawatak mo't kini ti asawa. Kasapulan na. Kimapay. Una na dapat din nga kayat na kon nga matay. Tapno nawayada ito dahil nga nurse. Di ayop nga nurse. May baganak laing makitam. May baganak laing makitam. May baganak laing makitam. Nadlaw siguro anong name ni Leo ti panagrupangit ko. Marisa. Alas to ang tagpahimba. Napautin ti. Kasto yung asasan mo. Ket, gabuta ka sa pulam, isong asjay. Tinutupa mo na dyan sulisog nga nurse. Mawatan ka layo. Ino kaya't mong tinawaya. I-give up ko ang tibiyag ko. Gabuta talaga nga wanit sa serbik. Simibiyaga ka nga natay. Dilaeng kararuak. Iti makangeg kan makakita. Kadag iti mapaspasama. Ngimsang kumitlaeng ngayon tuloy manong ti ag-give up. Takayat ko pa itagbihag. Iso nga nagkarkararaga. Diyos ko. Sandak ko mapilang nga alaalain.
ikandak ko mapilaing timisyon dito daga. Patungpal ko mamit laing ti arapap mi ti asawak. Ngimprumben ka di. Kompletuak ti ayat nga mariknak kang kuwana. Iti likudan. Nalipliputan na. Wan nurumbeg ka dilaeng nga maawatak isuna. Tadyak maited iti kasapulan na. Rumbeng ka dilaeng nga maawatak isuna. Tamay sa laing nga tao no lalaki nga masulisog. Diyos ko, Diyos ko, sandak kumapalayang nga lalain. Ngim, at na kayo laing ti mapaturay, nugas pagarigan, na talagang isu itinaikadeng na pagtungpalan ti biyag ko. Kaya't ko pa'y biyag, ngim nugas pagarigan, tinaikadeng na talaga, nga lain da ko. Si kamit laing Lord, ti matungpalan. Iti manin may sang aldaw manong nemi nga adda manin tiners nga awan ni Leo ta itay adda rimuar. Kit makitkitak manong nemi di kiti. Suktan na ti suero, ikaman na ti imak, aging ka manong nemi nakigtutak. Dati met nga awan sing-sing dati nga nurse. Ngem apay nga da sing-sing na. Hindi mabigbig ko manong nemi. Ti wedding ring ko. Ti wedding ring ko. Iso, anta kang kuwana. Diyak siguro na puutang kinarik na, inikat na datang sing-sing. Itiramay ko kit insuot na kang kuwana. Ti ayop nga nurse. Atan kang kuwana ti wedding ring ko. Talaga nga kayat na nga agawin ti asawa. Ti ayop. Marisa? Daytoy. Ada kanya ti sing-sing mo. Ti wedding ring mo. Suot ko lang. Pagpagisumat intiramay ko. Hangkong inikat. Ngam diya ka mo no kasano pa nakaregreg na. Naregreg mo. Pinidot ko. Karin imbas ng sublik. Itiramay mo. Itiramay ko tinang padasa. Nagmayat. Pintas. Nagina. Abi ka ta naregreg ka. Voluntaryo nagregreg. Tising-sing mo. Agparparig na ka din. Nga talaga nga mapukaw na ka ni Leo. Ayop ka, nurse. Ayop ko. Amom, diya ka mo namang mangag na. Kahit ko'y makaking ka. Ngay pagpatek ko ni Leo. Amom, nagasaysayat unay ta, dito'y tinangisarkan na. Dito'y tinangisarkan na ka. Tano sa balik ko mga ospital. Baka saan ko ang ama mo ni Leo. Saan kumamat nga nagsabat ti dalan mi. Among ka di nga adun ti kita agar-arim kanya. Nga mawan ti kayat ko kadakwada. Nga mididumtengan ni Leo. Da ito yung ti lalaki. Napakarik na kitayat ko na. Ti asawam. Among ka di nga. Isutin mo na. Ken agnanayon to nga pangipaayak ti amin-amin ko. Virginak na tinangikwa ti asawam. Kaya mo, tigas ito nga sitwasyon mo, narigat kan ngagsubli iti dati nga kasasaad mo.
makakita ka man, makangeg ka man, imsang kamot nga makapagsao, arig na natay kan. Kukwa kun ti asawa. Ah, ah, oo, yu sa mo pilitan tagsao, sa mo pilitan tagkuti, tala bukel ti matam, ken kalub tamatam ti makutim, ken na may kutim ti rupam. Adi nga tanong, injeksyon ang kanti pagpakamatay. Pwede siya. Awan, laki dito makaamo. Kaya't mo, dagi na nan. Kaya't mo nga di mo marik na tirigan. Kaya't mo nga di mo mangigpay, uno makita, ti pakasakatam. Kaya't mo nga waya-wayaanan ni Leo. Baka ket siyak ti makaitad ti dagos nga anak, nga miti sika. Sika siguro, ano na perensya na? So nga, useless kang nagbiag. Ana, ako ni ka. No kaya't mo ti makungko na nga mercy killing. Ha? Mercy killing. Ano ta, nakasagana. Hindi pala nga kaya't ko ang planuan. Tudukan kan. Ti agtulturo yan nga panaginanam. Awan ton ti mangig mo. Awan ton ti makitang. Saan kantong nga masaktan. Gabot na matay kantong. Nagkidemak, mano. Kahit dito ayak, nga dadamanin nga napasnik nagkarkara. Diyos ko. Diyos ko. Kastoy ka di, tinaikari apakataya. Adar aramaten ti demonyo, nga may sangers. San ka di, nga takaylaeng ti makaikadeng. No kasanong isublik, tibiyag ko, ngayon pabulod siya kaniya. Abay, nga ti demonyo ti mangikadeng ti mapatay ko. San ka di nga kayo, Lord? Ulitek. Tsakpay kayat, nga isublik ang kating pabulod mo kaniya kabiyag. Kaya't ko matungpal dagiti arapap ko. Lord, ikanda kumapay tinawada, nawatiwat adana, dito'y lobo. Kaya't ko pa'y tiyagpahot tibiyag na. Kaya't ko ti maimbagan. Hagasan dak ko ba? Didak ko maal-alain. Didak ko mapailaal-alain, Lord. Ngayon, lukas pagkarigan, tara ito hindi kading ko. Awan ti maramidak, no di mangawan, ti kinapod mo. Awan ti maramidak, no di mangawat, iti panghedeng yan. Idag mo lagatak manong nemi ikigtutak. Ti nurse, nakaigaman manong nemi ti injection. Kat makitag latat expression iti rupa na. Nga ti karga na ita. Kapag in-check kat sabidong amang ketelen ti angas ko. Tomang angsak. Kinuna. Mangmangig ko anong name iti katawa ti demonya nga nurse. I'm sorry, Marisa. Ngem. Agbalinton nga kukwak ni Leo. Kukwak ton ni Leo. Ket paginanaeng kan. Ha? Awanton ti mariknam. Awanton ti mangeg mo.
Awan tun ti makitang. Dahito ti maudi pa nakariknam ti pain. Iti panangitudok ko keng kada ito. Ah! Nagkikisak mo, ano? Ha! No! 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 Atayo anak! Atayo anak! Leo! Leo! Doktor! Leo! Leo! Nasdaw ti nurse manong nemi na nakapagbalikas ako. Nagdardaras ni Leo manong nemi nga simple. Ha! Marisa! Makabagsaw kan, Marisa! Leo! Ti nurse! Apa ti nurse? Ti nurse. Ni Ella, apa ni Ella? Ada kaya't nangitutok kaniyak. Kaya't nakapapatayin. Tala ka lang, sweetheart. Takal na ka lang. Linas kang nakapagsaokan. Ikutin di, ma'am. Ha? Makuti mo, di ba? Tisakam. Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Naarakop ko, kit naging narakop kami ti asawa, mariknak ti irot, ti arakop na, mariknak ti barat, ti takyag na, mariknak ti barat, ti sangao na. Agyawanak, Lord. Lord, thank you. Thank you, Lord. Pinatgan niyo ti kidaw ko. Kinidaw ko ka na kayo ang jakpay ko makayat. Tingnan kading yo. Ti pagayatan niyo't matungpal. Imsiyak ti natungpal, Lord. Lord, thank you. Ay, bak ni doktor. Buwan na dyan, nurse. Kaya na makita dyan, nurse. Okay, maawatan ka, Marisa. Ay, bak ni doktor. Doktor, kumusta ti asawa? It's a miracle. Milagro lang iti pakalasatan kasto yung klase ti sakit. Leo. It's a miracle. Niya po Diyos, tinangagas kang kuwana. Sampai kayat na po Diyos nga lain, timbabulod ng biyan. Kumusta kan, Mrs. Doktor? Dahil dyan nga nurse, kahit kung i-report, di man di nga aramid na. Di Ella? Abay ni Ella. Nagikisak, taitudok na kuman, di injection, nga pangpatay na kanya. Mrs. Ni Ella, kat may sa kadagiti kasasayaatan nga nurse, iti da itong ospital. Magustuhan di kiti pasyente. Gabuta, napas nagsunat, ipa nagserbina kasi nurse. So nga sila sana kamamatin na ibagam nga maraming na tigas diyay. Abe, sweetheart, tising-sing. Ada yung tramay mo, tising-sing, ti wedding ring. Ada kang kuha na itay. Ada kang kuha na. Naragreg ko kano, kat imbas nga subli na, itiramay ko. Suot na. Kahit nakangagawin ka niya, dahil yung nurse, adan mapaspasamak ka na kayo, hang kadi? No. Nagbidot ka, Marisa. Nagbalinak ka na putpukin ka. Saan nakakadi nga sulsulisogan na dyan nga nurse? Adala basit madlaw ko. Nga panagrubab na nga nataka kanya. Akas. Gwapo, nga lalaki. Imbaga na mismo kanya, langag ko. Intad na kanong katikinabirhen na. Si kakanolaan ti pakariknahan ti ayat. Mrs. Doktor. Mabit lang, ha? Tayo bak ni Ella. Indayal na di cellphone naman ng name kat nangit ko. Ella?
Mabaling ka din mo may kadtoy? One. Sige, purahin ka. Anong name hindi sung rectiners na isa makas dati? Yes, doktor. Ada ipagpabasol ti pasyente kontra ken ka. Ni Marisa. Kumusta ka, Marisa? Nasiyata ko. Halos nagsublinti normal nasa sahad ko. Hoy, thank Lord. Agyaman ti kinabot Diyos. It's a miracle. Yung ka din noon, napasama? Napasama? Ano't napasama? At ako may injeksyon mo kanya. Kanang ko di kiti magbagam. Oh my God. Manipuli tayo bigat. Itala na sumreka. Taado di kita imununa ng pasyente nga. Sinarong karak. Actually, after lunch, tinaka-schedule ang umay ko dito eh. Kahit na nga sawan, manipot si Mureka kong ti ospital, sanak pangin may dito italang. Iti makariingat. Sikat makisarasarita kanyak. Nagkrimak. Nga nagkararag. Iti amulagatak. Isaksagano mong ti injection. I-inject mo kanyak. Iti pa nang inject mo, nagkikisak. Nagpaarayatak. Ngayon sumatin ti pa nagsao. Imay ti asawak. Imarayat kanyak. Yung magkakangkuha nga tiners. Yung mas daw mo ti asawak, kabutak. Kabutawarak met. I'm sorry, Marisa. Noan niya man ti adda ti panunot mo. Kahit mong agawin kanyang ti asawak. Adda ba kang katising-sing ko? Nakita dati nga sing-sing. Isungat pa nakaamok nga. Hanyong ikaten. Dito nga sing-sing. Wedding ring. Kengka. Kanileyo. Ngayon ko kilalala. Imbaga mong narigreg. I'm sorry, Marisa. Gusto ko mas dawak, Marisa, no apay bagam tigas jay, dito ta nakasaysayaan. Ni Ella nga nurse, adot mangdaydayaw ken kuana, napatpadayawan dito yung ospital, iti kinasayat ng nurse. Santong maaramid na Ella rin. Well, ada pa nag-group bab ko ti asawam, ni mawad ti pangkip ko mangagaw ken kuana. Nadalos ti konsensya, Marisa. Anyangarot na kas diyan napasama. Sige. Ada kang ganusan ka mamati. Sige. Mamati ako. Tinas kang si Bibihagat. Ken alos nagsublinti dati nga kasasaad tiriknak. Makuti kon ti aming paset ti bagik. Ken makapagsauak na nimbag. Pasensya ka nga rin kanya, nurse, doktor. Okay lang. Tibagyamanan tayo, kas na ko nagitay, milagro, itikas dyan nga sa sahad mo talagang namamano, ti makalasan. Halos si Bibiyag, halos, kumatos ko nung kuwangin, nakamulagat kamet, makangig kamet, di ka makasao. Makamangag ka, makakita ka. Ngayon, kabuti kasi yung sitwasyon. Sa balit, di kay papanan, di pa nakakitam, di kiti makitkitam. Sa balit pa nakangig mo, kadigiti mangmangig mo. Mabalimat na para mata. Bueno, nadumado mga amin ti klase, ti pamuspusan, ti Diyos.
no kayat na isalakan, ti kayat na isalakan nga persona. Sige, doktor. Nurse, ikatay kong ti mading atap ko. Okay? Marisa, sabi ko mata, agbalinto nga nasingedak iti pamilyayo. Sige, Ella. And I'm sorry again. Sige, mabalinta kayo pa na panawan. Kahit makas pagarigan na leyo, tao kayo ti kondisyon na, mabalin yung tunti. Mawalim mo itong irwar di asawa, itong bigyan. Ito kaawanan di kiti duwa manong name na rakop na kumanin ti asawa. I love you. Talaga? Tapi ngamin. Kita panagin inarakop yung college nurse. Di pa ka dinigkat. Di pa nagtuwa-tuwang. No, saan mong inarapaap nga injeksyonan na ka ni Ella iti pagpatay, baka aging ganata kitang kami makapagbalikas. Ibilang tayo nga pamuspusan ni Apo Diyos ti amin. Tatalagamat nga ni Apo Diyos ti makamo. Iso amin, ti agplano kalagiti na iimbag apasama. Diyos ko, pagawanin ti no nagatapak man ti sa bali. Diyos ko, agyamanak. Tapinatganyo ti kidaw ko. Nadyak mapukaw ti asawa. Kandi nakbat mapukaw ti asawa. Wen. Awan sa bali kang runang nga pagyamanan ta. Nasangan ni Apo Diyos. Rimuwarak nga ro din iti ospital, manunemi kasla sa anak nga nagkaput ospital, iti mariknak na salunat. Karabian na nata, manunemi dito'y balay, nagkanaig kami iti asawa. Kahit kasla ka baro-baro, ti ayat kada kami. Nagsubliak mo lang iti opisina, manunemi, kat siyempre maragsakan di kiti ka opisina. A new life. Jack, tila mo, no, saan di experience ko. Naarami dito pa nakasubok yung ag-asawa. Narod, tila mo. Natiyan mo ka na relasyon ti asawa kenda dyan na nurse. Ti nurse ka nakapingpintas, kaya nakasaysaya at sigun ka nagiti empleyado sa dyan, kaya nagiti pasyente, nagpagbantay. Nakasaysaya at ka no dyan na nurse. Kasaysaya sigurado nga nakasaysaya at gabato isot kinaramat ni Apo Diyos. Iti pa nakispal ko. Sige. Kalpasan ti duwa, talo nga bulan manong nemi si raragsakat. Nga napan nagpa-check up manong nemi kat wow, adan nagpitpiting iti saklot ko. Manipod mat idin manong nemi awanin. Ti madi nga narikrik na. Noan nyakit dejo nga pasamag tabagam lang latan tagsakit agkapet ti barukong kung maulawa. Kaya wamat amok manunay nga sintomat at yaman nga sakit nga sumikad ka. It's a miracle. Talo digiti anak mi kaniya Leo manunay mi ket kang runaan nga nakumadre mi. Kada iti noona nga anak mi nga ni Leo Jr. kadawan sa bali no saan nga dinners ni Ella. Kadawan digiti kundaway manong nimi nga kikita kami. Nadamaten asawa na manong nimi. Kumusta kan kumadre? Stoy, kumadre. Abi katawa ka. Malaglagib mo latama nili pasama kaya. Lilipat kundi dyan. Hindi pa nang ipabasog mo nga injeksyon ng kati pagpatay tapos lang maagaw ko ti asawa mo. Dahil ti pamuspusan niya po Diyos. Tanong saan mo kung mainarami dahil diyak kumamat nagkikis. Uy, saan ko ang inaramin? Ay, saan ko man napasamak ti kas dyan?
nga da impostor nga nurse siguro na manginject kanya ti pakataya kakit anak ko mawag ka nagkikis nga nagpaarayan. Dahil nga rod, ti pagkasalita, manong naimi nga jak tupulos malipatan kanayon na malaglagip kulat. Ket kang kanayon din tinak managyaman kanya po Diyos na pinatgan na tikid daw ko nga dinakpay la alalayan. Ket matong pantarapap ko, kanarapap mi ti asawak para kadagitay. Arapaap mi kanarapaap digiti talungan nakmi. Palubos ti Apo. Sabi ko mamanong nimi tinakaitadak mati adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag ka nagbuya ka nagdangag, more power to your program. Tuwing dagyaman nga pagayam mo, Marisa. Thank you, Marisa. Thank you, mat kadagiti nagbuya. Salamat po.